what ya saw them say obi anwale ba ko wo sofo wo yire sa wo mpena say o ye mistake e ma me we free ni nsa enema be sha se ba form because Abusan for ya mamu nyina kwaba embra Nyansapo TV so because Nyansapo na waje me so se sane no badwema kwa so enne so ba de adaroma ye se die hie bio ye bedi enkomo foforo ne se ne fata ne dikan ma me nsrewo subscribe to channel no like share mo bibia nya bi nhwe comment section wo so wadaroma e na wache wadwen ama no aye kama midin ene oba ya asuama yeboa enne den so me ne comfort black power na sen sinkonya ye bedi enkomo foforo na eno ada Ghana Blasters abo match ya win awie no we don say Nyansapo aha ya chance de nti ya chance de bia ko bia no e ka ya ho nti nsam enye ye na ka comfort black me be de nka mi son ko white ye wani gym so ba o black minim se de nana de nesia wa tuntum tuntum no e wase kire minni ni se obi afrim se OBINIM na bewu na nyo no na sese owu a ensorefo ne ma na nsie no nyo no na pewu ma no ho me ma so ma ne wu oso owu a onka to owu a na okaka wu ho asam sa ede me de okaka obewu a meboa ma owu te na wo boa ma owu me wayem na oso owu a no wu edie ne beba na se sofo wabegina poverty so ebunkoto kekire wiase nyina sese wu a won sore ma ene wo ma na nsie o obewuo na sore na gu na beji de obesi oye na chi otutu na chi o so mpese de si daddy lumba ne apostle ko Nyansapo ne lumba mpono a wo bo onyom na OBINIM nya asore o enso wase wo wu a na yira kosu ase wa wa bre ma busu anya na yakayaka de onu ane lawyer mpo ayi nama onu ane manager mpo ayi nama yeso no onya wuye na oyi abusu ane na yire no ama entimi na me ye yiye me twa ne wuda ho ha nana so for OBINIM sense se me toka akora na me wu amepe wo ye nipa sansem no menka edi ne besi na wo asesofo wo pri wu ma ho nti ye bo ma wu abone be ne wo ana me mbo ma ni wu sa nya o me da me ye yiye nti ye mu ana wo ye mu ana mo ana me sa wa ni die mo se white kakra white kakra blaster we ni na ye mobile ye mobile e dey go no na ehwe Tanya born say ne debit ko bobolo ai dey go for nia first nya no a me dey go na ne hia me da me mpa ye nyina ne say wonya chance na wo ba ekoporu ngwa na hia wo dey ball say ball na ope wo dey ball alaji gudi so go no fefe say go na ne ye go ne hia o e no ma ye ni je me suro sante hene o sa na me suro no ba say no suro na boro so aden on say nya mo ball no kura wo so sire me nananom mo hye wangu ma me ai wangu so ma hye o wangu na some de man no na ni baby akofa aso asante fo na ne sa pipia sa ne o mu pipia kwa ni mo e ko hye o sante ni we oh nice on twen wo se ka Ghana match bia na ko promise wo mo hye mama o nya kan ne sa ba wa mantene so na ko ba you go be you dey say wo hye adwuma gu na chidie so we don trust ka so wa hye china kora no wo ha wo so de o wan say on ti nya santoma wo wo do so ye ni nyina yes se sia no odru ha ne so ya mana ye fe ye maya mana ye fe papa microphobia bi no wo fomu ya abrofo mpo so papa eso sei na ye ne ye de ane ye mpe benifo kasa da do bia chidi do hu no na ye no kro asemo ana ni nyina soso ye ka ho bi adwen ni nyina ntimi nye ba ko saa ti nyina ka fra ayi mfuri bi ti galamsi ase ajo ibi so tinkani mo sense ase ibi so tinkani ibi so ani asa be kasa sante hene na ye galamsi wa hwe ha na udi sem na chia obeka ne yenka wiase ankasa ne ye ne pe no kora ne ye bere o mo do ka no kora bre uso beka no kora dia watamfo doso pa watamfo doso tene no hwe yie enne unu obi kura fa danfo na ka no kora chede na wompe iso twantro yeso twantro chede no sana chane ya na tro tu wa beka no kora be sa dania be twato se wo mom na wo twatro sana ya smaye ye nya ni nyina ye fama nyame de be sibia ye nana so for OBINIM issue ni issue ya abaya
ekoba ase bedu enso enjoy ye se onso guso trend kwa acha se ne anim se oh dodo na kaka se obi a oh pe trend se na se ya dodo to da ka ne nsem no a me de ba trend dia me na me champion ti nim se bia oh e trend bi ye ba na bi aduru no ase enye trend we enye trend keke agi nsem ke trend no pe de enye agi nsem OBINIM ankasa ne mistake ya wa ye nyina ye se awale sem enye social media me ne me yirinya problem kura me mfa nko social media because me ne me yirinya problem sisi ya se me gine fra busuan sem busuan ho na busuan ho na se me ko na amaka na ya tetim no bia ko ne baby e beka so na yesisi na social media nyam bia no social media na ho na woda no so mo wale ma wo so fo na ko yes a mistake we information de aba na bia duru de na enye na o say ahyase no ye maame Florence eko o say papa gina OBINIM gina na sorry fi a obunkotoje ka e kan say sebi ofirimu a sene ne toto ye nye no o say ye maame Florence call interview mo ubisa ne say na okunu aka na de na wo so wo den e ka fa wo ka so wo ndo de bia ka wo fa wo ne mo da na se na minye den inshira no sa na wo ka no de sa na wo ka ne de a wo da na se ya minshira no wate secret ya wo ho na wo sen ko frɛ ne yire oba mesere wa ni preaching manu akwati afa so juko baby ni bisa baby ya mesere men ko ka ho asem bia enye hype na titi bit ma kele no wo ho simple what's ebe nya ho apagapage obeti se na oba na ti ye no wa mfrɛ me mpo what can we yen sanfro boko de and house enu achi ne ni se bia nka ye ma me nkasa bio by person OBINIM sambe keka nsem bia ma ne to aso ma fa de kire o say I will stay back me nanu ye tena se di ho kombo I will stay back wa wade mu wakoto dan foforo e wo chasako no abodan na ebo no se kakra ko for say papa so kire so wo sika na asesen but ni nyina ye social media no so back and forth but finally ye ma me atnase ama organti interview ama do oni ne ye interview no bisa ne sem bebre na mami kan sem bi ma in fact me madwen ho miem so ahyeme bana wadiem eni se ne awade fa so afa kire ni gyaye ba no a miem ahyeme wo ho se asafo maame di wachi beka cho se ne wosi ada fom ama wo mfie bebrebe yi se bibi fufro wo da fom na chibio a ontimi enye nti se de bia duri so kunu ka se oni no ent na bi ogya na wade a won so ye already mame on se asemu emu odu asem bi ono bi ka eso koto so obi no bi eku abu se ana no ye den awale bia no akasakasa wo nokore ena mpanyimfo se entesukoko wo bia nu ne mom ye jai ne atifita nokore pa awale bia no a problem inni ho ennim na eye nema mienu ene ya ne waware mu oba ne bia ma hia waware mu a omo nyina adwene nyepe obi nkan ko ha baako kan ko ka baako so kam wale kam ye honam baako ye oba bi wo ho a waware na opese tembi ono ba ne mra soro na wo be ma no mra fom e wa brabom ene oba ma bi so wo ho a waware na opese wo ba no wo bra fom na ono be ma no mra soro eye 50-50 a enkrofo bebere ya mo ntampe sane ma no ebi na uhwe ma me kasa akọ a wo se on da fom biem se bibi fufuro bi wo se fom da na tia e na bene kunu ne hwehwe a ontimi nya na de be kunu de ontimi na me nkire wade asofofo de nti omo ware enyontofo no enyontofo ne pagya asofofo okay na se enyontofo ne pagya asofofo ne wia na omaye omo ho se omo ane woga yenhwe brother Sami se brother Sami ye oba enka be ma bi achi no abre nase e wona nyumtu ekoso wa konfu mu oba ya Sante region ha ye wa konfu ma bi ompagya ya akonfu ni bi sha ase e wale wo mu ene omo de da ya ne omo ka omo hye uhu makomu bio uhu makomu bio sana ni patie me de bia me kase nyankopon a onimmi ne maboso no onimmi ni makomam
se me ne me ware a me yira ma ware ni me bompa ye se na dwuma me hu no no ye no enko nanim because me mpese obi beka se me ne tena ye na dwuma asai da bi enti tem bia no me try se na dwuma no enko so me mebu ni kwase ade na ono mu mi kwase because ye di ka se akomfo nye asemudin aseyedin ye di ka se akomfo de sikaduro ntide bia me bompa ye se akora bi otime nchen bia no se bosom no hu se wa start suban boni a ompam no wani mfirifi hanko ma onkukunu ana ma onkoche no ne chena nko ye baka sem de na kwa gisikaduro tu ye komfo na wanyusu sa ne ma wo ya ye begu wani mu ase nti won se first so ba bo hu kwala bibire wa ha ene me se menje obi bio ko ade obaye no wan hwe na bosom na kobo no na ko fa asema ba nti ma me Florence OBINIM de na o kan ye be sire ye papa OBINIM so fi se ma me ne sombo ma no ontwa bibia so ompempanyifo ne ma me ne nkasa omon kambom panyifo so ofie na omon to ma wale so enye fe se mu hie mpanyifo anim na e kana amaka enye wonko na waja wale ni de bi si dani ma me ne hunu se ono na doma na kuta no waka hye wo hwe ma me nya example bi ma Florence OBINIM ye nua ba Christian Love obapa Christy no wale Pastor Love na bibia akoso omontem tete ne Pastor Love tin din wiem da bi na se kwa matese ya che no so ti ase ka bi hu sensem sa ye woni bebre bi wo ho a enyontofo no ya no mo boa mema no obi gine platform bi gina so bi obo odin wudi no de ko na osofo kura nipa do sto nanimu Florence no ma wato na saasi so anya ono a ka wana ni OBINIM be gina bia so boni kunu din me da na se na me kunu na me da na sa ebia ne munye o pa o hypo no kore e mali bi omdo mbodi na kasa o me suro oba o de ne body kasa sen oba o de na no kasa me se na me wo wasa kropon na me wo boase na me yempa boa no me pon me ho foforo na me konya age bi wo boase Sandra Infinity alosuma me misika yesey alosuma na mpa boa no kra na dodo ye sei kwala mpa boa na me ye na wanya sen 50 pesos na me ko hu ge chola no ye aduane no de abre me na ba that me ko ba kuma se be ye mpa boa na me ko na jam konya age chatam kra fun we na ge ibre me aduane no ba chesem no ba hye dem me do Nyankopon se e kama bosom se ga ne de aduane ni si ho no wan ka hwe ankere me no dane neni oko musa mi mpo na ka mi nkire kirim na anajono dai anajono no di aduane mi di se ko me di ye na anajono dai me da wai me ma ga no kura koye ba ko na wa ba no ane koye ma ne koye ka ga no kura musa mi na ka mi nkire mu kura se bi o me fa nhye obi ana ka mi ntwa ntro bi kura na ko wanyimi ni o mi sa hwe ke na musa me hwe o yem do pram sembeni chese o ma me chance na me nkire ma se mu nkire no o mi sa hwe o ma me chance 1 month me amanyale so fo na me fon somehow chese afa de me na me keka nkire krofo se na maye to do mo ne ge ne nkasa me na fofo so ko busa ge na wo se wo no de na bra me wan hu no ni me se me ni fie mpo to no de si wo no ko yi oba ma se untan hia bi katachi chese untan hia bi almost 2 months ansa omo mission house o omo ti Roman mission house na ne ma me na serve Roman father nti de no mbe no pass me o mi am to na so mission house o me commission house ko take ma se because me no me hu me ti me pese me nkire mu keke wo de o ja me mpo no o tie manu ma se ma me pe ka pe so so me misa enti manom do mbodi kasa no hu pa oba bi obebie na no aka o se na fini mu ade we na wo ka ene me hwe na me nsesam firi hu no ho de wo betumi aye me se me hye oba bi na wo kasa ntentem aya na me pe ba se me tufu na wuntia na me ya
On say yana ye man yana wa head esen ma no ye ni hu na chiri okay enti se bia bibi ba na utu no fo no wantie na okotomu a ye dia wi hu firi mu a enye yi eno ne yana mema bi wa koma ene oba no ne yere dia bom we to na we adoje because of men kwa ha se me firi ho ba yes aso enti mesre obinim ye ne de yesusa by si bi o si ne yere aware almost 20 something years that's not it ma onye mistake se o ye mistake e ma me we firi ni nsa enema be sha ase e ba form because e ba sa ma me no nwuma wo to bia be ya kuti anwom e ho na beti enkane na me so ne ma enema bocho e se kuti anwom ni bi no no yesu aso ye yesu aso me wo de wonim se wo to anwom bi a ni kunu no obo ne punchline aso na na Ghana for so atu agum wo be ma no so wote ho a beti se wo de wa woni de wo e fo se bubani atebetia ntokwa mpanta woni de wo enti mesre obi samwe die mesre obi nim maame no obi ebuni Ghana ha se Florence mpekasa yes na wo mo memene nsam no so o sha se opua na o kan se o sha se opua no woni interview nim no kan se o se asofo fo ben bishop obi nim emmon paye ma no omo kan ni mpaibom mema mo nya ne se bia omo ka credit omo nti e bia da bi omo yodo da bi omo mo mpaye ma no na bishop anim nye wasa wade ni wo sha nso sha se o ka niam bia bishop asia ahano a enye papa o ka asem no asem a obi na no kan se owu a ne yere aborosofo ene ne ma ne nsie no me ka kire ne se wanhwe ya asore ne begu ansa na wawu se maami we sha ase se ne odi aye no enema wo hu e ba bontia o se anya papa nanimu nye me on aya na me nsem bi wa me ka bebiri na hu ne se me ha adwen me ka kire mo se obinim nani bere Florence because se nansen odi ne ko bo team legal wife no kra nya ho bompu okoto onyo salvation of life wase yes keke a nipa hu se nsem a mo kan fa maame no ho EEII pictures ahodo se nya no skure no ena papa yi hyase ba abonten so be yesa na ma wi ye ka se maame nanim atwontwom ena maame na bodwe atwefia ena ka se na me yiri obi nim de me yiri Florence de me pema de yesa na nyina se na adanko dadadwe adanko dadadwe so ye woni ma bibire wa ablabo mu a fine mpanyifo se ka ha ne haka buma na ayo pepe yes ye pagya de a we so fa ye pagya ya nanka ejina nanso no etomle bi na se ahoya bi wu ba ko mu a wanhwa enha ebekwa ko fa nsem bebre e de aba enipa won sesan ye wo otimi ohwe maame Florence a wama obi nim time senka obesesa firi ne nema bi ene ye wo ma bi so ho na dwen se awo e wo ha mempe de tibia mentinam na menwu mema because wo hwe wo mo aware ya ba a wo ba ye be ma ne se menhwe nkwala no oba ne sisi ne nkwala na bo asesa na senya Smith de ba ye yi ne de ba ye ne ba oja na oni kunu be sin ne be oba ne ma na chi mehwe akwala no de ho wo na boche so onso hu onso ne bananim ne ha dwen akwala so papa sunsum nkata akwala so ablabo no enkoyi so ntubu hu atitiri bi pa mu wu achi no ma ya akoromfo ye jonki ne ma basa ye besre with the Florence obinim onu be ma ne di asem ni pia bonten kasim bia ni ho kasim bia enni ho ma me ni mpo a woto nwom no onfa nsem pia bonten nka nwom kra nka tumi to na ka wati asifiri so nenso so watima kipu no nwom a dia hype ni kuna bepum sa abiri ya besre no be ma ne ntena se onfa nkwa adwendwem okay ohun se wa ye mistake oni ma me ne nkasa adwobreo me ka kire mo se Florence ontimi sebe onworo ne ho so na osebo beda da osebo no kra babo tambe ka waye ka kire se intimacy sa yes ena nyontofo enya obi ono nko anenam yeah mimi say me ko bebia me nko me nante da ono kra kan wo se okọ obi a ho no ma me ki so ni obi nenam enti bi busa wo ho se enti no osebo e difference be ko guest house ana hotel ana ode be ko ne fie enti kwa be na maame ne be fa so obe wura fie ho
so he asofofo akonfo se o ware wo na wo jai na wanye careful on survive bi wale hunhum ni na ni jai a wanye careful on survive bi okay yenti a untimi survive bi ni se obi anim se Florence obi nim yiri ni hwan na enkofa obi nim se otimi da ne wo otimi dare jata ne sibonu nya na mre bi to be to us na me obi otimi da ne jata na me na me enkofa me be boni na jaya me mpe o na najo se boba me so na video bi o be ka se on na yiri be hia na kra ise odane wo wan so no ne yiri hia na maybe do baka na ma bebre maybe de sa tam no me sa ne interview bi na no ye me dane sei na me dane wo wona me yira ye sei na me say papa yi bibi nko yi o sa tam na me nim sa warija beba o because Christo need to sell now see unya say unya sori ko ni o ye sofo se me dane wo wa ansa na metimi ne me yira da na se wo yire ba so kakraka ha to wa dane wo wa nwura mu a untumi udidi oba na tem sabeni nya ni nyina kan se wo we the trend for now trend no aha wa mfa mfaro umpra for wa twom de wa mfa anga se wo dane wo wa ansa na no mpra bi akoda o ba wo yire wati sika wa de no wo dane wo wa ansa na no yira da wo yire wo mango na no edin de ne muso ehu wo yire mango so ye woni me bi wo ha obi ni menye so se mpanyimfo bi omtu nefo ena na dwene mu mmobe o oni afutufo na dwene mu mmobe o onwene nkwa akira ansa na wakasa na wo refi ni di kwadwo nyansani o twa kai kwadwo so nyansani na kwabena so nyede kwadwo nyansani se kwadwo so nyansani a kwabena nyede kwabena dwene ansa na wakasa o mpanafo anu mu atwetwe mpana wanka se so da na wo ansa na no madaw na side chick so se aye kasa yi etine huhu etiti ebo bi mu din titi kwa ne Benedict agafa de kwa de ni din kwa de ewo mu pa oh yehu enye ono na bia na baba yehu obi a aso ne o kasa ma ne se obi ni matata Benedict ache obi so woni ne twempena be 2 years obi ni na nkata kra kan so ne twempena be 2 years so na twempena wo friends lady ya na delay so atwen ya anje na so ya ntana delay bi say diversion so be ye obi ni mu e boko 2 years so de acho obi ni mu tie nyansa woni tirim de kwadwo nyansa ni asesofo na okotena delay anim na ye totowa no na ne mfom so obi a waye no ka na woje tu say mfom so we me ye masesan afiri what so wajai wajai de ben enu che na say every babontin say Benedict say da bi o ye akonfo ti o ye akonfo ye akonfo mo akonfo mo so da mo say ye twem ye fa ye pema na sofo de mo so obi an wale ba ko akonfo de otumi wale 10 ni nyina so betuma ka no kora kire wo akonfo te so wo hene mo ti aso dem say obi an wale ba ko wo sofo wo yire sa wo mpena wadwene ye adwuma waso wajai mo dada nyame o waso wajai ba sensemi bobo ba no ana ye nse betese ni hu say Benedict say ne aye Florence OBINIM enyi ne din fi na num na on de one bishop enyi twempene bia na de bishop Mama Florence betena bia oboni din say na na begin nto onyi ne din nya da fi de ni kunu mom na voice note ahodo ene chat ahodo ni kunu aye de abre na o ka so de ba bonte anya papa to the sense be man catch Benedict hona me the same ti o e catch Benedict say na yere kokoye akoye seju bai na nima ye sebi aboa aha nti obejai ono abefo ono Benedict no ahu be ma wagimi matena mafidie so be di Ghana fo mmemma ni bi atem se mo a mo hia mo mpenafo a na mo konde mo mpenafo kire mo yere mo no munya agimi no on se so panya ye bie on se so panya agimi waye bie Jimmy anu asiche da mo Jimmy asesofo wo kope obi a wo ko se we yire ansa na enim say no kra na nya no kra ba ye na mitintan video no so na nya no kra anu no me ya no nya no asese woni Benedict atwempra ti be ye ndi kwa be no fa so no twen wo yire busa wo se nya no kra afede wo wanum te waye na satama wo ye na wale wo yire na nya hu wo yire no wa na yire ndi atemu da bi wo ho a wo kwai ko mo sam jam bema wafa wo yire chi na wo se atemu da bi wo wo kwai ebi o sebo na fache ewe he ewe ready anim hwe boso mo twere mbra ma wo se di so na wo fuma boniface ni ho o fanja dabi boso mo se fo obi yire obi kun wo ko fo obi yire na ka je se we de me ma ho fache me dabi obi kun na wo fa me fie me busa obi kun so ye woni me bire wa so for mi sere wo mu nyae
omunya kura no mo fanya suade o omoboni omadi no afa na be piepie o na asemi won e baaye no e say asofo mahu kum chacha be kan de kum chacha de onyo sofo na munya na asem kum chacha ai sofo ojaba so ojaba kasem okay so ojaba de obaka sere de ba obinim kan bi o say nansenya asem to no de pascal ye no ye bishop obinim de nigina wan frɛ sɛ bia minua bibi say na say o say de go so ni gina na sori dem ka che ne se odi ono ojaba na tem di ne sori ma tese ne sori ma agimi e no mo so ne so nso so bibi ato no a oral for oral boot for boot say no de ye no sa pe no so de be ye ani de so obinim ojaba kora agya ya ma be di na tem on twazo woni jo ojaya ma be twabon pa na no so kan sem bebre o so no de so fu ni ntem minim so o chance ne ma me Florence di nkomode a o so mire bi maybe etwam enche dan che biasa na o twam obro no bi so no hu somebody say ya obinim bishop somebody say the bishop te ha na to friend number no na say oh me wa around here ha na me tin say oh say me so twa so brefie me nya brefie to ko fie na ma me Florence nya won kora nya ko na say ni nua na ko chiaye na o motena say bon command so so da ko bishop so ni enter picture oh no bishop so na de say me no so kan we say me celebrate na picture enya hwe say me nya so ni me picture me twa picture ya bashi yes ni Sunday pe na bishop de ko jana so fie say fenesen ojaba akra na say ya na say na say ya wa sorry a wo ba ikwa aba me ho asere wa ba no ho aba ji tumi bia na sa na o condemn no na so fi no say say me de o de adwuma di no o frɛ ma me Florence say wa bibi say na obi so wa so fi no ma twatwa de asend ma na nsaka no say ohun eni anje ho supporters no na supporters o me de link ne me ma sisi na ni anje ho e no frɛ ma me Florence we de wada ma eni ukun kasa ma me say de si ye no mani anya ho ensra me nua no me twa no mahu say wo fie ne mawura ho acha oboni bi anim na ne to ne ko gina na so fie na sasa ma ba no ho ba kyerɛ mpa ebo aba no aba setumi bi wo no ho ana asesa nti mani anya ho ma me Florence wo kan bi ne minimum say sa nwa nwumere de ma ya papa bishop abu ani anje ho osopa ma me Florence ankasa na ma me Florence de awre ho frɛ say me sedaw efi na ekoro nka bibi ankyerɛ me bio say me nko me ne kuru nka kasa na fact wadi me dwuma de wada ma bibi esi bi afa kyɛ na je manenka to say anya ne de say as bishop bibi ni na oyere no ba be kasa na utimi ya ma me de awre ho frɛ nipa ne sere ne say next time nka bibi ankyerɛ me bio ha no nti ye ne ya pa se ene de ne koso wo fie but wan fa anya senti we ye sisi mo se san ma me ne bre e wo fie papa na ma me so audio bi aba bonten a odi su kasa se ne nwum kora akọ ofoma fie ache opeso san pagya nwum bi o odi ko ni kunu ni kunu se me ma ne fa ne nwum sem e mba na ni mu kora de se oni mo bi odi bo nti okobo bosea e na ono ade wura ne nwum to a otumi wo ze da kuma so ade na na akyade o me so be di ato ho to do bosea na to the stand say enai kora okọ baby a ofa boat ende ekọ so nika ye tell us we die push up cars ahodo a oyi na bontin ade ba ko ne yiri nika ade ba ko a me de ye nyini ya na ewo mu se ya o mani bi wo ho a o mani mrade nti ohunu se o ye ne ma bi a obetwena firi wade bi a o ye mu o kana se obi wo mwa bi a o de aboa no on se awale ne bi ye enkwaso na awale ne bi so ye nhira na awale ne bi so ye nnome na ade ba ko a mehu wo maame ne ho ne se onye obi a oyiyi nsema no na wodi kunu nim yes enka ne nyum to bebre ho obetimi de reply ne kunu unim se obi ye nyuntuni na aka na wode nyum to na reply nyum to ne yiwa no yeni mu asoro so no nyum ne bebre ho a me trans na de kwa dwundwuma mitim ka se we reply obi o we dey obi message enti ye besre OBINIM panifo so wa ye bi atwa so enka so wa ye bi atwa so fi se maame ne ba na kwan mu aboa no na nye how bi na maame ne de besoe no a de asibia won twa so no plan yere chaw no montra senkasa ne lawyer na wasan ba bonti akwa bi kasa papa bi na ayamọ mu ye life ya na brante bi for life ni ma 7 years ye friend lawyer na pa lawyer so de ele to nkrofo so ampa o so ye OBINIM lawyer on na e kan o na no to say o so ye OBINIM lawyer na jai lawyer na no onya hwe beti mani anje so ye lawyer ma obi ama na dwuma da o lawyer na no tro na lawyer wa no tro say na asem na ba no kwadu lawyer asem
Dabi. Ya walije ba wo lawyer na ba ko gina mu na. Dabi. Na ka court mpo nke be fro say bia. Dabi oni woni ma bi wo ya woni ma bi wo hokora na ye woni ma bi wo ye lawyer. Ebi ne sa na ma say na lawyer ampaw onya adwuma bi anya. Sa na lawyer ampaw afia so asne gane cheba wontumi asem ba ye lawyer ampaw no twen kan asem. Wo ye lawyer ma obi a. Na kire say asem bia wo so koka. Lawyer nkuruma. TikTok life so for so church and say wow I'm Florence call Spain or so Germany to Spain na sem I know kwa yale ye no kwa ye ne to ulo kwa yale ye we lawyer kwa ya kwa yale ye nko owu ye kokunu ne kwa gina mu e ka boy ye bishop amene ne ma bebre ai ne ma mi yi bishop bonia ye wato dan wo bro chairman de no nye ne bio ka sisi fe bebre wo ma mi din mu baby woni dim lo da so for boot lawyer bi wo ha oyefo we nye lawyer papa. Sense OBINIM so na say o media dance ye ma no dia ene wanya careful. Say o ye lawyer mu obi a nya obi a wale semu. Onye counselor. Enti say ma me ne de kokko to say wanu ma asem say cash bibire ni wo medin mu na fama me a. Wo papa ya wo so ye lawyer o betuma nya ma. This time social media na wo ho no ebie nipa adwene mu. Enti wonnim nyansa ma social media no so. Sembe wo foro. Question bi wo ha e be busa wontimi nyia no. Na asem we ya wo kan obi ne yiri na issue aba be ma na nhunu nyansa no de asem na ba social media ene oba no so nhunu nyansa ene on so aroprai no enti nyansa fo de ka kire wo say mumfuma ye ma ye bia muntwa so mumfuma se munko vie nko sisi nokore de wo say ase lawyer ka okura wo ye busa wo say na ye lawyer no oh we de mama papa we de mesre mu nko to biegu fom muntwa so mumfa nko fie egu ani ma se kura yes afa na abaye ho se na okoye na kan no ba te no yare gan na hwe no jimi to gan wo lawyer wo to no wo yire yale ho na hwe no wana abehwe no ade na nipa bia jimi sa wo hwe adwene ni mu kura na unwene hunu se enti nipa na ekase ye wo nipa na ye woni mpan o obu o ye wabusunya lawyer o obi ama ne ni asem da o nanka obi awu nanka lawyer ene abusunya twema nso be ma na wawu na abusunya fo na wawie no wo ne be ma na abusunya fo na se me lawyer ne wa na mawu a na wo sa gina me abusunya fo atwema nso lawyer atwema nso wo de ne so be kan o lete se lete me ena me ye will kura na wo na wo gina ma me ye high court ne da yes na yo koyi no be kan wi akọ ba bi na lawyer na waje gina ye no kura ba se se abusunya lumba lawyer yo umba ye na tibi ede se muhunu kura na lawyers for kura mugum ho ani ma sese ai se nkrofo ni eni gide wo lawyer for mu ye no be di nkomo secret ye ya no social media no be secret se FLORENCE OBINIM ena nyame ewo na afa ena te se ye ne ye de ebuburuburu ne ya ne de agina 3 days no afu ahye so ti ahye omudu agro kura ma be kire duabo bi ye special kura eno ye body toilet mu na nyabotre so ti ahye nyabotre na wa be so de ahye na fum na ehye ho o ma oni di a wo so ma ne ehye ne o chichire ne to to na o digu so na fum hu so ti ahye ye woni ma bi wo ho a wo ye sofo ana se wo ye lawyer awale sem nya wasem o sem ensore makura ni kwan so mutimi ka bi abusua panyini ni kwan so otimi ka bi omumienu ente nyansafo wo mun se mun from say nya social media me yire mi no nya kasa na de me ko social media me nka hwe mabodu o because wo ko kan do bia ba jadi okay me ufa me social media nsem bebre a obey mistake because me personal life me can social media just a past tense and I'm the example yes say me personal life say and next ya me no ti hey na ma be ka say e bia makoshia gari bi and am ne kwa ha dabi unya bi kura da so na momu no social media no ho ye de sunya nyansa yes ye de pesika ye de na bebre me social media na ba abo me papa media pesika ena ama nwanfo so adwene mu abie enti ne ubehu konfo bi ahomache 430 no te life o eden wo se ho no se wote adwuma ma ayo se ma bie shrine wo ho na wo ye konfo na so wani abere na wo ye adwuma papa bi ahomache na ba ko tena life ko pede etimi ye life wani asese atare o ye life no asese atare so watena so afra no pa ko pema wia na ho tu mu no asese no asa be bomo to anwumre no eden wo dwale last Sunday so dwale hey obon moto mpada na social media no social media no social na nsin kora hwe ya papa ba kon ajagraja se on so ni social media boy young boys ni youth no ajagraja me pejagraja asem de bia me video me say ono ena masunsun sorry fe aba social media
ama nipa nyina hu cause odi kwa mo de no na TV station na no mo de te ba ajagraja de sunsun sori movement no ebe wura de bia na me ka kire araja se ma woni ajagraja enye banta bia yes mu nyina promote sunsun sori na enye fe but this time no nyema ajagraja ye no social media no too much and I say one go kan da bi o enye obi no so reply no ajagraja mfa nhye ni tirimo o no happen kwala ne ba o Tedia boni for be me se mo manim che wa o kam ya me nso so ene na aboa me anda bia me wo manim no oh we ya me no ka se nkrofo bi raso life wudi matem kesi a ye ka se ye ka se mo di matem wo life so mo kurusu wo o mo ngira mo nyame kan mo so ki ase me wo manim che wa me vi wo ba wo wanim che me dia ma wo nka me nhye ene mo so person mo che se e se hwan de kura trend of media so black dia fa ya ho betwitwi no me vi wuda no mo nya be bi nyina anti mesra jagulaja anya obia na o se ofino ena ma me nkyira jagulaja ade we ase ma kan be several times on video na ntwie na otwitwa no onte so onte na ntwie twitwa wo de na ntwie bo obi dua wa hype no nkuno sa jagulaja yesunsun munyuma ba ase wo ya dane afiri na kwan bi ho se wo pese o ye obi boni akokọ ba akokora wo tumesi na ntwie sa me na me ka kire wo na ntwie ye exchange o ye de nantwie sesa kra o so obi aye bone no wokowuo ene de nantwie sesa ne kra enti o de nantwie ya de so de ku obi a emfa what sana what protect no wa sum obi kwoto aminam na wa sa akoda ho so wontia wo so nkro so amna no yenga ne sa okay mate aponche wo ho preko wo ho kraman wo ho akonfem wo ho akokọ wo ho okra wo ho abro no ma wo ho wetin me you say ni na bi Mother, Matthias. You didn't protecting Crawford, Nancy Mabosom Cron. No credit to any pa. To send the papa. And to men, you say, Uber so community is so soon and there be. And I name social media cry advanced countries in or say a high youth no. In Sibidona crab band, you might say UK, say I have almost more bandit, a cry. Fizzy about work with 16 years. Social media no. One coso. In 16 years, new year. Where you may be doing Macoso. When it's a Brunia TV. Need any game, do they know? She said, Sir, what is our phone call at them? Or develop it. Bibi, sir, I'm in Papati horror. No, say excavator, no, ya, to be a man. Say, TV game, no, or she said, yes, and oh, yeah. So, no, Tembiano, but commander, you know, dining. Or show. And a profocus answer and a cast and 2 years, and when any movie. By here, dear. You want to one the phone out baby shut to baby shut to say when you say any chere man kwan fashion our bana be mada akwala bi wo wa ne ma me ne da o da form na papa ne ma me curtains na hangi to bo so na ni akwete ho o he ni o ma me show yes ye no a de say nkora no eti ye ni a ne say ye ma ye ni a ne say ye ma enti ye woni me bi wo ho a social media ne de ye be sere na say video ye trendy tamale ball video ye tre SSHS ni Appiah ni chemistry teacher. Chemistry teacher o ye biology ni o ma. Na me enne nkwala na ban wan hye so a. Wan hye o. Nkwala ho akono. Wan hye. Che me say sa se me maka me say obehu SS ni akwala na wo hye uniform no di bu atopa wo social media aban nka hwe obehu sojani na wo hye uniform no di bu atopa wo social media obehu nurse say aban dwuma nyina nsem hu sa to media no so hwe kwasia bi a wo no so na mabonten na ne ye wo say wo ye dey wo ye oh kasa no wo ye say fighter wo say dey wa wo atose kan hwe what ma kise kan atwetwa obi abegina social media say me na me twen se kan de wo no obi anche no obi anche no se muhunu no a obi anche no e de ade asese kire no say wapira for de di na si ye o ma ya timi de oni tu atoto lansese o na fa bo ho ban na sa na o pese kan bi so to ho ne pema lambi no mini ma o na o de ni mu kene ntwa fa kire kebeka na social media ndi aha adwen me hwe video na kebeboa so ya dane no kra wo so wa wo onua se kan
die nko na asie a wawo onua sekan ese nya akukoduro ka se sekan no wamuntime ntwe na otese ne nua ne te omfa ne nko hospital nyi se obi wani agi se wawo onua sekan ne obi bobu dua kora na oso ne phone camera na position ni me be bodua eno de ya na ye opposition ni o bodua am nkyere wade se obi bodua o social media ana obi sama o social media aya na nipa ne pese ye ndi sa asem ne da ho yenya ho video nto ho na si a empanyimfo mrem okay nanka ye ndi sa asem ne ke hu no kore ewa asem ni obi obodua bia o de ba social media bia no opese hwe ye woni tanua betuma bodua no wachi wunim si abodua no kore echiwa enya na wo na wo se hu se abodua na akọ but obi bodua na zo de camera to so dia o se maame so mfi sa asem na wo kaka enya no kore pedansefo pedwatoa intentant na mun siesie asem no say ni pass awon ni papa no okay na de obo na chire no ena enye na social media no won sense me say awale sem aye de social media ki say afi sem a wo say ke na fi no there be is social media no ana ya counselor obi ya counselor teacher ni na o yes ade no o teacher ni no o yes ade no enye ne wo ho kra asem enye ne wo ho asem wanya de kra wanya de ufie wo ho ye se wo de no ko ofie mpo a na busa se akola no kra no wo ye under age ana se onya under age we so ba tan de ne ba betete mo wirem e de ne ba ko school na wo teacher ni ya wugina akola isu a wubu atopa gongongon so wo de na tena kitchen cabinet so nya kitchen na lab ho no mo ye practical so mo ye science no science me ye science students chemistry lab ho na kokko na chemical fa we bo we be ye we no CCTV camera ho na yes CCTV camera dey capture no CCTV camera be any school mu ho dem mo student na ebi na o mo hu say there be teacher ni oni student yi o mo ana jo mo tim kwa kwose ha ene odi ni 10 nto no phone wo no ho to koduru ho o twene ko hu say ekoso no na school ni anya kokodo no wa video o video mi ni ho send ma no ena agi ntra ade ba ko a ewo mu ni say ye aban emananim ko a teacher for no o ma say nkwala bebreu na school mo say 2 years ago the same things you school mo no teacher ni any school ni form ho man so video ba ho the same things school mo wa 2 years ago bi see ye was school kura ho afibia o say nipa 5 mu bo so school afibia nipa bi bo so 6 months school ni akora bi o say nipa timi bo so ye kwatwere exam sia e de nipa timi obewu obi akwanyim obi be community teacher ni me teacher ni anya menua ama ne wantuma nko school teacher for mo yo mo de dodo no am so bye enkwala ne enkwala boni ma soro teacher ni on the school fees ana me de minimum po o hostel fee nyo ne tua bibia nyo ne tua ma no papa 20 cedis 50 cedis nti at feelings keke ne all day puanti what is ya obi akobire ko obi beje moje tu enso ne all day puanti uti kura de bewure ma won fa ho emu abai na nya all day puan na uti se so obi akobire po moje tu obi no uti bi menti bi o na hyawofu kura abu bebrebe ukap ya abu hojo ukwa watu yaka uko baby na wo teacher ni ko fa akola adina ko tena school akoye saade ewu sa akwa no ho akono ye fa ni nse na ye na wase social media sense some dey life in prison o mane wale akwa straight life in prison utimi se nyewe nku no de aye no o kra bebla wase wo na omo se ba bontin so ye school mu ofo no ye teacher for no bi na school for so bi wan wa pa because say on kasa din for no nana dabi o on kasa din boko sa no enti se onu ankasa ni nua ba na wo ko school anko be ni se yana ena obi ye ni se so kwa anka na ni beje ana ana ye fa ni nyina se ebusia ofuto bi di mama ofuto di mama nyenne ebi adam beba na de amaye yate ma ye betwen ye futu abusa for ye fa ni nyina nsi wo hase social media ne ho nsensem wasem be nya beto ho nko a de na se o ma obi asafoa so won fan bie no ntwe ne kon no nka no betimi aka ye beto social media no so nko a de a obi atimi cha na adwen wo ho se won pese wasem be beto social media so no obi a twa abetwe ne se ne abasa na fe wa out on what why disturbed they are na hawa ada ma for wasem beto social media no so e afisem a tina fie na ka panyifo wo fie mo mutena fie
na monka na sumdie embra medin no ba yesu ama yebo me ne comfort black power net na se ne da so e de nkomo yi ebre wo ada ma subscribe to channel no like share mo bibia nya bi nhwe comment section wo so che wadwen ma no enye kama ye fa wo si ha da se ne be send e share bi makao akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon hia na america sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya